ژٕ سکوٗل گژھان ہے انکل سکوٗل کیٛازِ چھو نہٕ تۄہہِ ترٛٲمٕژ گژھٲنی اگر أمِس کِتاب آسن اَننہِ تِم دِمہٕ بہٕ تٔمِس اوسُکھ دِنومُت تھوڑا کِتابن ہُنٛد تھوڑا یَتھ منٛز چھِ کِتاب بیٚیہِ چھِ تھوڑا پینسل وینسل یہِ تٔمِس ضوٚرتھ لگہِ پہلے تو یہ بک لیٹ ہے نورانی قاعدہ یہ آپ کو مدد کرتے قرآن پڑھنے میں بیکاز دیر آر 30 chapters in Quran and charity should be done by right hand and left hand should be unaware of that. السلام علیکم دوستو. تو آج میں آیا ہوں اپنے جہلم کے بند پہ جہاں سے ہماری جہلم ریور بہتی ہے اس کے بند پہ, اور آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہو یہ ہاؤس بوٹ ہے. اس ہاؤس بوٹ میں جانے سے پہلے آپ یہ ویڈیو کلپ دیکھیے. انکل اکھ سیکنڈ آرام سان ژٕ بیٚہہ ٹھنڈ دِس ماز پٲٹھۍ بیٚہہ ماز پٲٹھۍ بیٚہہ پَتہٕ مےٚ چھا ژےٚ تہِ بِہُن بیٚہہ کینٛہہ چھُنہٕ پَرواے بہٕ دِمہٕ نہ حظ أمِس یہِ بٔچی ییٚمِس حظ لو پکڑو اس کو بیٚہہ کُن نٮ۪بر ہاے ژٕ سکوٗل گژھان ہے انکل سکوٗل کیٛازِ چھو نہٕ تۄہہِ ترٛٲمٕژ تُلِو حظ ؤنِو حظ چھِنہٕ گژھٲنی اگر أمِس کِتاب آسن اَننہِ تِم دِمہٕ بہٕ شُکریہ خۄداے مگر سکوٗل چھِ یہِ ضروٗری ترٛاوٕنۍ ترٛاوُن حظ ترٛاوُن دٔستی ترٛاوُن کیٛازِ خاندانس منٛز اگر اکھ چھُنہ پران سُہ چھِ 7 پیٖرِ بدلاوان ٹھیٖک حظ صحیح پوٗرٕ 7 پیٖرِ چھِ بدلاوان بیٚیہِ چھِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ شُرۍ سُنٛد حق پرنُک صحیح تۄہہِ ووٚنوُے مےٚ پنُن ناو گۄڈٕ یتتھ یہِ تہٕ پنُن ناو ون سنوبر سنوبر بس سنوبرٕے یوت گُل سنوبر گُل سنوبر ویری گُڈ شُکریہ انکل شُکریہ ژور تار بہٕ دِمہٕ ژور بس حظ شُکریہ شُکریہ انشاء اللہ تۄہہِ کیٛاہ چھُو ناو پانس مشتاق احمد انشاء اللہ یِمہٕ بہٕ تور انشاء اللہ کُنہِ دۄہ بناوو أسۍ آرام سان کیٛازِ مےٚ چھِ واریاہ یہِ کلچر زاننُک ضوٚرتھ وہ پاپا وہاں فشنگ کر رہے ہیں تو میں اب چلتا ہوں گھر انشاء اللہ چلو اللہ حافظ سنوبر اللہ حافظ بول دو اللہ حافظ بائے. آپ کو آئیڈیا لگا ہوگا کہ میں یہاں کیوں آیا ہوگا. تو میرے پاس میرا بیگ پیک ہے اور اس میں نے ایک پیکٹ لایا ہے اور پیکٹ میں تھوڑی بکس ہے جو میں اس بھیا کو دینے والا ہوں. لیکن وہ بھیا یہاں رہتے نہیں ہے, وہ شادی پورہ میں رہتے ہیں اور ان سے میری بات ہوئی ہے فون پہ. اس نے بولا میں نے بیٹی کا ایڈمیشن کرایا ہے اور لیکن وہ فرائیڈیز کو آتے ہیں. آج فرائیڈے تھا لیکن وہ بیمار ہے. سو میں نے ان کو بولا کوئی بات نہیں, آپ کے یہاں کیا رشتہ دار ہے, ان کے ان لاز ہے یہ. انہوں نے بولا ان لاز کے یہاں چھوڑ دینا. تو میرے بیگ میں یہ رہا پیکٹ اینڈ روبکس کیوب, اور چلتے ہیں اندر اور یہ ڈیلیور کر کے آتے. کم آن گائز. آنٹی میں کیا تھا آپ سے میری السلام علیکم شاید بول لکٹ بچی سونا آبا سن تو تٔمِس کوٚر نہٕ فون تِم چھِنہٕ آز وٲتمٕتۍ نَتہٕ چھِ تِم بٮ۪مار مےٚ باسان تِم چھِ بٮ۪مار تٔمِس اوسُکھ دِنومُت یہِ تھوڑا کِتابن ہُنٛد تھوڑا یَتھ منٛز چھِ کِتاب بیٚیہِ چھِ تھوڑا پینسل وینسل یہِ تٔمِس ضوٚرتھ لگہِ تہٕ اوترٕ آیس بہٕ مگر ییٚتہِ اوس نہٕ کٕہٕنۍ نمبر روٚٹ مےٚ تٔمی سۭتۍ تہٕ وۄنۍ دیٖزیو تُہۍ تٔمِس چھُ امانت واتنٲیزیو تٔمِس بیٚیہِ تۄہہِ چھُو سٲلِم شُرۍ پَران یہِ چھا سکوٗل گژھان کَتھ سکوٗلس چھُ پَران شِلوت ژٕ چھُکھ شِلوتٕے روزان مگر یہِ دیٖزِ تٔمِس بیٚنہِ پانے مےٚ حظ چھِ پَتہٕ یہِ چھِ روبِکس کیوب تۄہہِ چھُو وٕچھمُت یہِ ویری گُڈ وۄنۍ ژَٹ دِیِو چانہِ موٗجوٗب اگر اِنشاء اللہ ژےٚ خٲطرٕ دیکھِ تہٕ یہِ دیٖزیو پَتہٕ تٔمِس اِنشاء اللہ ییٚلہِ بہٕ نیکسٹ ٹایم یِمہٕ تہٕ پَتہٕ کَرٕ تَمہِ سۭتۍ کَتھ تَمہِ دۄہ آسہِ تٔمِس فون کوٚرمُت مگر یہِ واتنٲیزیو تٔمِس ٹھیٖک چھا بیٚیہِ ترٛٲیزیو یِم سٲلِم یہِ تۄہہِ چھُو سٲلِم شُرۍ پَران مےٚ چھِ بٔچی اَکھ سُہ چھِ پَران قرآن بیٚیہِ گژھِ سکوٗل تہِ گژھِ کَران قرآن شریٖف چھُ ضروٗری سُہ چھُ زیادٕ ضروٗری مگر سۭتۍ سۭتۍ چھِ یہِ دُنیٲیی تعلیٖم تہِ ضروٗری کیٛازِ اِنسانَس صحیح فرق پَرناونہٕ خٲطرٕ لگان واریاہ زیادٕ ضروٗری ٹھیٖک چھِ حظ تو بِہِو حظ تُہۍ خۄدایَس نہ نہ بس اِنشاء اللہ نیکسٹ ییٚلہِ أسۍ بیٚکہِ پھِرِ یِمو ضروٗر تَمہِ دۄہ ضروٗر چلو بِہِو خۄدایَس. So guys, I am feeling extremely happy, seriously. But this is the basic initial level. So آپ کو کیوریوسٹی رہی ہوگی کہ پیکٹ میں کیا ہے. بتانا تو نہیں چاہتا تھا لیکن اب پھر بھی میں نے ویڈیو بنایا گھر میں کہ اس میں کیا کیا ہے. سو آپ وہ دیکھیے اینڈ پھر میں نے ویڈیو بھی اسی کے ساتھ اینڈ کیا ہے. سو اینڈ اگر آپ کو یہ ایفرٹ تھوڑا میرا سا چھوٹا اپنی سوسائٹی کے لیے اچھا لگا ہو شیئر ضرور کرے گا. تو آپ دیکھیے. سو گائز پیکٹ میں زیادہ تو کچھ نہیں دے پا رہا ہوں میں لیکن جتنا بھی ایفرٹ میں کر پایا تھینکس ٹو آلمائٹی اینڈ وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. سو پہلے میں نے تھوڑی ریلیجیس بک خریدی تھی سو دیٹ دے آر مسلمز. سو میں سوچا کہ تھوڑی ریلیجیس بک بھی ایڈ ہو جائے سو دیٹ فرام دی بگننگ شی ول بی اویئر آف ہر ریلیجن.
So पहले तो ये बुकलेट है नूरानी कायदा, ये आपको मदद करते हैं कुरान पढ़ने में, because there are 30 chapters in Quran, and for those you need where how to use the sound, zabar, zir, pesh, like those. So ये है एक. So दूसरी चीज़ मैंने लाई है, ये नमाज पे लिखा है, ये भी एक पॉपलेट ही है लेकिन इसमें कलमा है, दुआज है, कहाँ पे क्या चीज़ पढ़नी है, बेसिक्स लाइक जो डेली यूज़ होते हैं. अजान है, इसमें अजान भी सीख सकते हैं, ये भी मैंने इसमें ऐड करी है. So third one I have added this Alif Lam Mim. This is the first chapter of Holy Quran, and it starts with the Surah Al-Fatiha. In my knowledge, इसको chapter कहते हैं, and then it's divided into surahs and it's subdivided into verses. Correct me please if I am wrong in this, because I need to correct myself. So, and fourth one is this Amma Para. This is the 30th chapter. Alif Lam Mim is the first chapter, and Amma Para is the 30th chapter of the holy book. So इसमें surahs हैं, so that she will learn these things in her initial stage. So this was all about religious books. What is for in the world? In our holy book, I remember there is written Ikra, Pado. There is not specifically written Pado, आप कुरान पढ़ो. So there is written आप पढ़ो, जो भी आपको मन करे पढ़ो, but that should benefit you. Okay. So for that I have all in one. This also benefits. So इसमें fruits, vegetables, animals, numbers, everything is included. This is a small book. तो ये और भी थोड़ी स्टेशनरी में इंक्लूड कर रहा हूँ, वो आप शॉप पे देख सकते, क्योंकि वो मेरे पास नहीं है, वो शॉप पे खरीद रहा हूँ, वो आप देख सकते. तो बॉक्स में और जा रहा है दिस पेंसिल बॉक्स, दिस स्केच बुक, एंड दिस इज 3-in-1 एक्सरसाइज नोटबुक, सिंगल लाइन, 4 लाइन, एंड दिस बॉक्सेस, इसमें ये होते हैं 3, एंड दिस इज़ द रफ कॉपी होती है ऐसी है, एंड सम क्ले so that the child will do some art, and sketch pens, and a glue, and some stickers, because she's a girl, she will love these Cinderella and these flower sticker and these butterflies. और इस चीज़ पे मेरी नज़र पड़ी, दिस इज़ द रूबिक्स क्यूब. मैं सोचा इससे उसका ब्रेन बहुत शार्प हो जाएगा. So इतना बेसिक सा मैं एफर्ट कर पाया. आई होप कि काम चल जाएगा इससे, कि बेसिक लेवल पे कुछ तो मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ. तो अब आप वापस चलिए रूम में. तो ये भी मैंने इसमें डाल दिया था. नाउ द पॉइंट बीइंग व्हाई आई एम शोइंग दिस थिंग टू यू, बिकॉज I believe आप लोग को मेरा mindset पता होना चाहिए. This is a small thing which I contribute for my society, because I have a lot to contribute to my society. Then this is the beginning, and for big goals you have to take a small step. So this was a small step, and please आप लोग किसी बहुत सारे लोग के मन में ये भी होगा कि अगर ये सब कर रहा है कि हमें क्यों बता रहा है. ये should be charity should be done by right hand, and left hand should be unaware of that. इसलिए बोल रहा हूँ I need a little support. I'm in an initial stage. And inshallah you will see, you will document my whole journey, inshallah. I have a big dream, so that the people of Kashmir will get benefit from me. I will try my harder, I will try my best to give back to society what I have got from my society. So guys, please इस वीडियो पे like तो नहीं, but share and please subscribe, so that I will complete this basic 1000 subscribers, so that मेरा भी थोड़ा motivation आ जाए, मैं और भी काम करूँ. So this was all about in this video. I hope आप लोगों को मेरी ये छोटी स्टेप अच्छी लगी होगी. अच्छा लगा होगा, please share with others and work hard. We don't have any option. I wish you luck. I wish you best of luck. Bye guys.